Stjepane, Pa dobro, ti ja kao ne bih gazda baš... porate, za koga si ti glasao? Ja kad sve saberem, od svih njih najmanje motivacije je ima Save. Saša? Pa dobro, svaki ima pravo na svoje mišljenje, nisam znal da Maja to tako. Prvo i osnovno moraš znati da ja nisam licemjeran i to Meni ne se tada mreš reći. ispa. Rekao sam ti zbog čega sam to napravil, Okej, ali ja da je to imam meni pravo na ovak svoje i da mišljenje. sam imao pravo birati ko bo se vratil na farmo. Rekao sam ti da bih htio tebe i princa, okej? Ali evo, ja ti Tada kažem to svoj ne osobni mislim. dojam. Pa tvoj Meni je žao kad osobni si ti dojam- krivo to... Pa tvoj osobni dojam malo bez veze, jer... A dobro, tebi. Eto, ja sam imala takav utisak. Meni kad dobro, neko ako- govori jedno, a drugo misli Nije to treće jedan radi, drugo, rekao sam ti da meni je to poslije katastrofa. toga ako si, apsolutno se nikad nisam niti dorivao vrit, niti princu, niti nikomu. Jer je meni nebitno za koga Dobro. navijaš, tam se i samo moraš dokazati da li si, da li Naravno. pobediš ili ne. To kad si ti isfrustrirana, bilo kad si izgubila, to je druga stvar. to nije istina. Pa to je točno. To nije To je istina. točno, to su svi vidjeli. Tako kaj si rekao, to Ok. stoji, ali Ja ti kažem istinu ne, kako sigurno osjećam. nisam licemjeran i to je točka. Okej. Čovjek v drugome vidi svoje greške. Pa bi ja u stvari rekao da je vjerovatno ona licemjerna, ne ja. A to se jako vidi vjerovatno i kroz odnos sa Silvijom kojega ima i nema. Mislim da ona prije nije posložena v glavi sama sa sobom, a kad to postigne, onda bo vjerovatno znala ko je i kaj je i kam putuje. Ljudi baš nisu navikli na takvo plasiranje istine. Ogoljene bez celofana, a ja to u životu ne volim.